Skupština Evropskih regijoh najvekša nezavisna mreža regijoh u Evropi. Osnovana je 1985 roku, oblapja vece jak 250 regiji z 33 državoh i predstavlja forum za medziregionalne sotrudnjstvo. Vojvodina postala je i člen 2002 roku, ta predstavniki pokrajini porядnie učestvuju u programoch i aktivnostoch tej organizaciji, jak i u roboti robotnih celoh, kotri rozpatraju pitanja z kulturnej politiki, obrazovanja, informovanja, zdravstva, ekonomije, mladežske politiki. U sotrudnjice za Skupštinu Evropskih regijoh Vojvodina realizovala da skeljo projekti. Každi rok Skupština Evropskih regijoh še otrimuje u jednej z regijoh členjicoh i pošvecena je odredzenej temi. Toho roku tema multikulturalnost, multietničnost i multijazičnost, regionalna rozličnost jak preduslovije za socioekonomski rozvoj. Predsjedateljka Skupštine Evropskih regijoh Hande Ozan Bozatli z Turskej hvarela na otveranju že rozličnost vivolanje, ali i bohatstvo i nahlašela že cilj ljetnej akademiji že biše zaprovadzelo konkretne interkulturalne sotrudnjstvo jej členov. Predsjedatelj Skupštini Vojvodini Ištvan Pastor hvaral že Vojvodina vše nahodzela na križnej drahi vojnovih drahoh, ali u svojej 300-ročnej istoriji postala prostor u kotrim so život, multietničnost i tolerancija vše boli prisutni. Danas smo mi regija u kojoj živi više od 20 nacija. Mi smo regija u kojoj je u službenoj upotrebi u ovoj skupštini u praksi 6 službenih jezika. Mi smo regija u kojoj javni servis emituje programe na 10 jezika. U tom smislu sigurno nije preterano zatvrditi da je Vojvodina Evropa u malom. Predsjedatelj pokrajinske vladi Bojan Pajtić hvaral že u Vojvodini multietničnost to pitanje njeljem posudnji toho urovnja pravog nacionalnih zajednicov, ali je nasampred pitanje sposobu života. Číslo mišanih malženstv u Vojvodini vjerojatno vekše jač hoć dze u regionu u Evropi. Toto hutori že Vojvodina zna čuvac rozličnost jak svoju prednost. AR je jako važan, ovo je značajna preporuka i za dalje integrisanje Srbije u Evropsku zajednicu naroda. AR obuhvata veliki broj regija iz cele Evrope. AR jeste asocijacija koja uživa visok ugled u evropskim, ali i drugim međunarodnim institucijama i sigurno da ovim događajem i saradnjom u okviru AR-a dajemo doprinos i prihvatanju Srbije kao u budućnosti ravnopravnog člana Evropske zajednice. Tema u kotrej u veljkej sali Skupštine autonomnej pokrajini Vojvodini bešedoval Miroslav Keveždi, koordinator njevladovih organizacijoh, odnošelaše na identitet i multikulturalnost regiji jak su to Vojvodina. On tolkoval dva fajti nevidljivih muroh medzi Vojvodinu i Srbiju i medzi Vojvodinu i sušednjima državami i nahlašav že je komunikacija važna, pretože pomaha ekonomiji. Nješka, kad máme novi komunikacijni sistemi, kad šitsko pošvičane, kad še vecej putuje, barijeri ščezuju, alje nastava problem identiteta. Mušiše prenajz novi sposob otrimovanja. Pred nami u Vojvodini, pred šitskima, što stvari nahodzi isti zadatak, že bizme to identitet prenašli znuka naših etničnih zajednicoh i menšinskih i vekšinske, ali je tiš tak i na jednim regionalnim urovnju jak Vojvodina, a možem povez isto i jak Evropska regija. Treba nadpomnuti, že na akademiji učestvovali veca jak 100 mladi z šitskih čascoh Evropi. Kad vam 120 mladih ljudi od cale Evropi pridze do jedne male regije, jak co Vojvodina, već kad to nahoda, u stvari, že bi oni odnjesli dejaki upečatke, ali že bi vam dali svoje upečatke. Za nas studom, že važnejše jih upečatke o nas, bo može buc nam daju prikladi lebo dejaki prikladi ljepših praksoh, kročajoh napredok, jak rišeli už dejaki problemi, kotri mi može buc teraz máme, da treba buc svidomi, že Srbija dozaostava išak za drugima regijami. Ali je tiš tak, evo, stvari, mi treba, že bismo ponukli všetko toto, co máme. Neljem na jedan reprezentativni sposob u smislu, že ponukneme to najkraše, co máme, ali može buc prave toto, že še ponukne idejaki set problemov, okreme ti kotri može buc zajednicki, bo etnična situacija, napriklad, u kotri budze veljo bešedi, ona njeljem problem u Vojvodini, ljebo u Srbiji, ona problem i u Horvatske, Slovatske, Mađarske, Rumuniji. Znači, zname, že velji vojni uplivovali na velike čistvovi bežencov, na prilagodzovanje novih štretkoh. Treba vidjeti, že jak to drugi rišovali. Tota ljetnja akademija odlična nahoda, že biše upoznali njeljem mladi
kulturni, taži politični aktivisti i uopšte, znači tu nie dumam na političarov, bo ja sam še nie zanimam z politiku, ale to naiste odlična nahoda, že by sme čerali iskustva, že by sme sluchali hasnoviti prepodavanja, ktoré by sme mohli primeniť u svojich zajednicoch. Všetci jedno tak stretali, beštovali, pretože všetci bardzo otvorení za rozvárky, za pitanja, za rozpravi, ale думаю, že tako imamo problem s tim, že može biti su ti mladi, ktorí prišli iz Norveške, iz Švedske, ih je najvecej, že hoću oni tu u Srbiji, ali to organizovani može biti s rozpatranja mesto, i všetko organizovane fino, stvarno, ali može biti baš pretanje počustvuju, može biti znaiste, kjer še mi musíme trudiť i kjer še musíme namahať, že by sme došli do čoho, co chceme už ostvariť i kjer nam potrebne veľa može biti veci trudu jak im, ktorí može biti majú veci komunikaciji so našima političarami, to jest ich političarami, dok mi tu nemáme na tele, pretože sú veľa zavarči. Ja še príjemno nespodzívala, keď som stanula gu hoď komu staršomu, beštoval zo mnou i o situaciji Romov, i o situaciji menšinov, i uopšte o situaciji jaka u ih žemi, bez nejakých problémov. Až posle som vecka uspod, keď sme še upoznali, posle 5 minutove bešedi, som pochopila, že on, ne znam, od predsjedatelja u, ne znam, skupštini evropske, lebo už da co už velike, i on beštoval zo mnou bez problema, dok to ne možemo u Srbiji dožiti. Tak želim to думам, že tu problem. Velji mladi, i njelje mladi, nošu pečatki za Srbiji, že evo u Srbiji fino, všetko tunje, že sme tak da pojem dobri domašnji, že še tu dosta ponuka. Na neki sposob u drugih regijoh to už vidzene i ja mam upečatok povedzme iz Ameriki, kad me jedna pani iz jevrejske zajednici, kad sme prišli do nas i pitala, a co vi možete zrobiti za nas? To pitanje koje u Vojvodini še dzenješka dom že še nje postavlja, znači kad priđe 100 ľudzi z inozemstva, da im še pitam, a co vi možete zrobiť za nas? A jedna čast še nachodzi u tim, že mi ani ne zname, že co bi trebalo za nas zrobiť. Ta Njemac se već kao osnovu, že bi se komunikovali z Zdaskim, že bi vam dahto pomognu, bo ne znaca ni, že co chcece. Ali z drugog boku, znači, vim tu fino, ali pitanje to stvari jedne rovnovahi, že či mi teraz isto tak možemo poizjaška da nam bude fino, či sme naiste u jednej zajednici, gde sme vyjednačeni, gde to je jedno fair odnošenje, ljebo še robiljem o tim, že sme taka dobra destinacija, znači, že bi še preprovadzelo 2-3 dni i že bi še vecka pošlo. Jeden z prepodavačov u Skupštini autonomni pokrajini Vojvodini bol i Aleksej Kišjuhas, asistent na odzeljenju za filozofiju na Filozofskim fakultetu u Novim Sadze. Tema dosta široko postavena, ali o tim o čem bih ja pripovedal to odnošenje medzi identitetom, pogotovo regionalnih identitetov, kotri najznačnejši za taki jedan shod i emocijoh individualnih osoboh i ih spravovanja. Znači, na jaki sposob, jaki čustva u nas proizvodza regionalne identitete, identiteti uopće i na jaki sposob ta fajt identiteta kontroluje našo spravovanje i našo spravovanje kontrolovane zbog tih identitetov. Znači, jedna opća tema, koja думам, že može biti dosta interesantna za shod kotri zainteresovani za regionalnu politiku i za jednu širšu sliku o tim, co regionalna politika treba da tvori. Programa Akademiji bila bohata, edukativna i interaktivna. Popri prepodavanju u Skupštini autonomni pokrajini Vojvodini, učešćniki Akademije obihodzeli autentični mesta u Vojvodini, naučeli pravi z domašnjih hljeb i kolači na kvasu, proveli tradicijni vojvodjanski produkti, ali i kreirovali vlastni suveniri. Na najljepši sposob im predstaveni duh zajedništva rozličnosti u Vojvodini, kotri vikami prisutni i pestovani jak hlavni porušovatelj i moto života i roboti čuvanja tradiciji, kulturi, jazika, običajoh, až 26 rozličnih narodov i narodnostov, kotri žiju na tih prostoroh. Gledate paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica. Poznate Subotické podprijemstvo za produkciju i distribuciju nošenja željenjavi, pesticidov i hnojov za produkciju koja namaše provadzi súčasnú zahradkárskú produkciu i predávať ljem najkvalitetnejšie nošenja željenjavi i to ljem od kvalitetnih, ale menších nošenských hižov z Evropy,
ktorých neinteresujú genetično modifikovaní organizmi, ale majú najistě co ponúknuť. Toto podprijenstvo sotrodzuje so veľočíslenýma zahradkarami z celej Srbiji. Našćivitelje tu naistce mali co vidjeti. Firma Hoja Subotice je ove godine organizovala... Firma Hoja toho roku posadzela rižnu željenjavu na ohljadnih poljok tu u Gospodincoh na 5,5 hektaroh. To žem pana Lazara Djukića mi dali našenje, a von robotnu moc i šitsku logistiku. To znači, že všetko navodňované zo systému kapka po kapka i všetko zrobené jak treba. Imali smo jednu jako kišnu godinu, kišno leto. Mali sme bar zdiđovni rok. To spriječinjalo, že biše rozdeljeli dva rozlični grupi željenjavi. To tih, ktorým odvituje dišć i to tih, ktorí je prečustiteljni na veliki padanje. Kako s ovim rošljinom i u dobre miri paprigi neotvorenim, dišđi odvitovali i za dobru zaštitu zahradkare vytvorili odlični rezultati. Solidno prešli i geregi, a dinji bilo bar češko za čistici. Najveće problemi bilo u produkciji paradičov i cibulje. Paradiči na 90% povrchnostoch prepadli pre alternariju, septoriju, plemenjača. Cibulja dosť drobna i ohorena i bude problem začuvati ju po jar. Nalazimo se na parceli gde se nalazi preko... Nahodime še na parceli gdje pošati vece jak 10 rozličnih hibridi cibulji, rozlične gustosci, 800 tisjači, milion i milion i 200 tisjači rošljini po hektare. Kasnovana standardna tehnologija i jak co i slika hutori, udalo nam še. Urožaji budu 50 po 60 toni po hektare, co za to rok veliki uspjeh. Ja imam proizvodnju 3 hektara pod plastenicima. Mam 3 hektari pod plastenikami i 5-6 hektari na otvorenim. Na otvorenim nam na jednih kulturog urožaji i ljepši jak su sme očekovali. Kapustova željenjava i ogurki, napriklad. Na paradičoh, poneže to bioprodukcija, bol veliki problem zo zbilu ušu. Miše protiv njej borime zo s prirodnim predatorom, nezidiochorisom, ktorý je vajíčka i larvi bile uši, ali veľká vlaha i kratki deň unemožljiveli ho, že by bol efikasný. Tot predator nadzeň znišči 10-15 vajíčka i larvi bilej uši. Cyklus rozvoju muljem 25 dní. Švitko še množi i za 2-3 mešaci potpuno zniščiť škodljivca u zavartým prostore. Februar bol ceplit, a bila uša už koncom februara počala praviť škodu, a nezidiokoris može buť aktívny až od 1. apríla. Poneže zaštita paradičov zapožnjela, pan Pinčir ostatnje oberanje za počatok julija utarnul, povyberal stebelka paradičov i posadzil novih, ktorí mu budu dávať plody po konec roka. Zaštita teraz funkcionuje i oberanje ljemco ne počalo. Tak i zo paprigu i ohurkami. Na tih poljoh papriga i patra bula u centru interesovanja. Prišli sme zo Skerestura tu opatriť, jak i druhý dakus robia, a da vidíme, i u nas sezona už dakus počala, dakus nam problem so časom, ali eteljo, evo jeden deň sme odvojili. U pečatki taki, že vidíme, že majú i oni tu paprigy, mi nás najbardziej papriga interesuje, Keresturcoch, keľo vidíme, že naša dakus kraša i ljepša. Je dosť paprigárov u Keresture, ktorý sádza hybrid paprigy firmy Hoja, a selekcioner, ktorý za 3 roky stvoril 8 hybridy, jediný hybridy na prostore bivšej Jugoslaviji, bol tiež prisutný. Karakteristika ovih paprika u selekciji, gde sam ja sa decom... Karakteristika mojih hibridov paprige že su namenjeni običnim produkovateljom. Za razliku od holandskih i mađarskih, ktorí majú prenaglašenu generativnu prikmetu i vjažu veljo plodi, ta su preto drobni, toti našo majú vybalansovani generativni i vegetativni rost z vecej liscami i nje mušaše rozrizovac, a plodi veljo vekši. Z toho roku včas počalo so zoberanjom. Ja perši raz oberal 11. augusta, co u moje 25 roky iskustva nigde nie bilo, že sme tak včas počali. Cena perša bola barz dobra, počali sme po 70 dinari, teraz daku spadla, teraz še tu okolo 50 dinari perša klasa še ruša. Evo teraz je najavi, že še počne i tota za industriju druga klasa, brac od ponzelku, tota co drobnejša dakus, daku fleku, lebo krivša. Pomali to barz išće ide, zato že evo djeci teraz rušaju do školi, znamo jaka situacija u nas penježi njet. Pan Sopka sadzi jeden hybrid z produkciji pana Antoviča, ktorý po fachu uopšte nie agronom, ale inženjer mašinstva, ale še posle 27 rokov u fachu obracel ku korenjom i selekciji željenjavi, bo toto robili i jeho džido i ocec. Teraz mu pomáhajú 2 dzivky i syn.
To naš cilj, že bi každá papriga bola originálna i že bi njezda bala ani na jednu drugu. Na našem targovišću možda najísť se bar z veľo kopiji inozemných paprigov. Našo paprigi muša bud otporni, muša davať veľký urožaj so naglašenim vegetatívnym rostom, to jest, že bi mali veľo lisca i že bi ih obični človek bez poljoprivrednog fakulteta ljehko mohol pestovati. Tiž nješ mu bud čustiteljni na zvišok abo nedostatok fosforu, magnezijumu, kalcijumu. Toti paprigi majú i veľo hrubše pasmo perikarpu, abo jednostavno povedzeno mesa. Ta okrem toho, že sú smačnejší i výhodnejší za prerobok, otpornejší sú na vysušovanie i suché hnice, vari naš sobešednik. Takve manifestacije všelijak bi trebalo provaditi, treba najći času za take, zato že tu še može da se vidjeti, naučiti, kada še može naučiti, ali kad uživo človek vidi, već kad ne može za sliki vžati jednu sliku paprige, lebo cibulji, lebo markvi, lebo co, i da pove, že toto mi še pači, lebo da to mu pove. Nie, ja videl to uživo i vidim, že u proseku, že to krasni plodi, lebo co, znači toto me cikavi. Šitsko dobre, od šitko, evo tu od paprigi kešeruši do kraja paradići, okolo geregi, cibulji, šitsko, cogo toto stvarno, elem teraz čitolem tutake, jak na oglednim polju, čito i v Šadidze, tot gospodin Đukić co robi, to ne možem povesti. Ali tu, to ti ogledni polja, to stvarno fenomenalne, da co je sovidno. Ja takvu paprigu išće njemal, teraz može bud, ne znam tak proizvest, može bud treba na dejaki drugi sposob, ali po mojim vrezi prizopatrici. Urožaj budze može i do polovki menší ako loni, zato že veľo hnije, a i toto co budze, to uglavnom budze tak za paljenku, budze malo dobrého vína. A inšak vi planovali všetko do vína, hej? Pa hej, dať sa do vína, dať sa do paljenky, a uglavnom ja mám stolní sorty, ktorí by nošeli na pijac, na predávanie, ale toho roku nie takého krasného hrozna, že by išlo za pijac. Tak by o urожаю Грозна у 2014 roku povedli i veľi drugi vinicare. A co hovoria fachowci? Vinicare mali bar šćeški rok. Rok, ktorý počína so dižďami, ale skorej dižďoch. Zima bola bar blaha. Nie bolo nízkych temperatúrok, takže to nie baš dobre za vinicu. Ljepše keď budu malo nižšie temperatúry v zime. A jar i ljeto bolo bar veľo dižđu. Diž padal, a nie baš každý deň, ale skoro každý deň padal diž. Imali sme mocni dižđi. Pljuski boli, takže to za vinicu nie dobre. Tu trebalo bar veľo pirskac. Mi obično se u vinici pirska 6-7 raz. Zaviše od roka. Može budi menej, kad rok baš dobri. To roku sme pirskali 12 raz. 12 raz i jest gdje se pojavljuje horoti i teraz. Ih to pirskali 12 raz, da ma horoti, hej. Vinicare, ktorí neprimerkovali na svoju vinicu, toho roku najvjerovatnejšie ani nebudú mať co oberec. Všetky horoti, co se javljaju na vinicoch, toho roku jest. Jezu vinici. Može se nájsť i plamenjači, pepelnici, te razruša i botritis. Hnije hrozno. Jednostavno hnije hrozno. Takže hrozna bude menej, a ja думаю, že ani kvalitet ne bude baš taki dobri, bo nije veľo slunka, hej. Je veľo vlagi, teraz všetko zaviši jaka bude chvíľa na daljše.
Toho roku som pírskal 12 raz, ale zašto nie pomáhalo zažiesť choroty. Bo taká chvíľa, skoro každý deň dýš pada i veľká vláha u vzduchu, takže choroty sa bar šíria. A povedzte mi, vy sotrudujete so jakým agronomom, či všetko sami znáte odredziť, kedy treba ešte im pírskať? Pa uglavnom sami sotrudujeme s tima, co majú to tí poljoprivredne apoteky, s njima še savjetujeme, ktorý preparati najljepši, tak ih sluhame i oni nam utorija co jak. Ali je to drobul taki, že nie pomahalo nič. A i po vinici vidiš, že korovča je dos i to še njehodno še bilo sklonic. Konkretno ja za moju vinicu bol porihtani da parem vinicu. A toho roku počím taka bolo dosť dižđu, da nješmel som paraz da bi še hrozno nje poubelo, ište vecej. A jaké to má vjazy? Pa má vjazy, bo veše otvera še žemta, već bude ište vekša relativno vlažnost vzduha, a to bars pogoduje za rozvoj chorotov. Plameňača toho roku počala buď aktívna bar včas i musela še tretirovať nepredivno. Po pravilu každý 12 dní. Ale časti dižđi nie došli bodzeli poriadne pirskanie, ta še tota chorota zjavuje teraz, na najmladších listoch, co nezvyčajne. Evo to botritis, jak se zjavljuje. Takže to teraz, da še teraz pirska nie može nič, bo sredstvo nie môžu vojsť nuka do grizdy, hej. Takže tak idem zvonka. Teraz ono keď zasuši, ono še toto osuši, hej, i popada to, ljem da nie bude veľo diži, bo keď bude veľo diži, to prepadne šicko. Tak se zjavlja plamenjača na hroznu. Tak ono vi patra keď má plamenjaču. Ta i ono še već osuši i potpadaju bobki. Tak. Isto tak i pepelnica. Vidite jak se znova javila plamenjača na mladim ljise, ta malo ulapelo i staro ljisa, hej, od skorej. To se zjavilo teraz, už keď pirskanje pretarnute. A povedzte mi, to bude vplyvovať na rod? Pa nie bude vplyvovať na rod, bude malo na kvalitet vplyvovať. Bo ešte teraz by trebalo da ljise karmi hrozno. To bude menej cukru? Bude menej cukru, da. Evo vidite, pepelnici bilo na tih, i u mnje ulapelo na jednej fajti, u mnje na Frankovki ulapelo tu erdeviku. Isti deň pirskano, všetko zo istého chemiju robeno, a Frankovka malo čustitejšie? Da, nie podnoši baš pepelnicu, ta jezdi pepelnici na tim. To tak bi patra. To ta horota, hej. A na listu? A na listu njet. Nie možeš vece nič porobiť zo chemiju, co porobeno, bo karenca tých preparatoch 21 do 28, 35 dní, hej, zaviši jak. A ja očekujem, že tam kolo 10. septembra už to ti fajti hrozna, da jedni fajti hrozna, še už počnu oberac. Takže tu už nema co da še pirska. Teraz se može jedino, se može poznimať toto stare ljise u zoni tu gdje hrozno, hej, da se poznima stare ljise, a to trebalo poznimať skore za dňo pirskanja, da še ljepše opirska hrozno, bo toto stare ljise već nema funkciju. Na toto pepelnicu, a tiž i na drugi horoti, najjaše budze mušic dobre primerkovac. Spori horotoh ostanju u pupčoh, ta zjari, na kad im budu odvitovac vlaha i temperatura, počnuše rozvivac. Pretoše šitski vinici budu mušic tretirovac protiv pepelnici, už keď lastari budu dloki 3-4 cm. Obično kad se pojavljuje plamenjača, već nje bude pepelnici. A to u roku jest i plamenjači, a jest i pepelnici. To znači, že rok barz nije zgodni za vinicaroh. Okreme, co bilo i horoti dos u vinici, a isto tak i sarnji nam jedza hrozno, tak
takže sarnje prednajde u Vinici, ktoré hrozno uzrece ta hopoje. Spočatku jedza hrozno do kukurice nie bude uzreta. Keď pređu na kukuricu, ta ovec hrozno habja, malo mišaju. A toto im príde jak poslastica za hrozno. A to što slučuje každého roku? Každého roku. Jaké že škody? Pa nie bude to veľká škoda u mne, hej. Nebude veľká, ale bude. Po babre tak, tu še vidi, že pojedla šicko. Ali ona keď počne tak da jednu bobku otalj, ta već to ne može jest, nošit se na pijacu, predavat se hrozno, hej. Popri sarnjoh i ih mladih, hrozno ljublje i medvedzi i jazavci. Šćešće, že medvedzi ne žiju s Rime, ali jazavci žiju. Jazavec on tak veci po babre tak zmača, a sarnji oni fino, kulturno to, každu bobku pojedza tak baš fino. Prepodli rok i slabi urožaj, ali i zvekšani troški produkciji, bo potrošene veljo hemiji i nafti za obrobok, hrozno sigurno bude dragše. Čiše to odraži i na vino i paljenku, zatereši išće njezna, ali je takvi scenarij možljivi. Sedemnaest avgusta ljubitelje konjickog sporta naščiveli hipodrom Leju Ruskim Keresture zemali na hodu provadzec 5 obehovanja konjog dringačov u jednozaprahnih i revijalne obehovanje dvozaprahnih kočov. Najveće prišli do Sivera Bačke, znači okolina Subotici, akco Čantavir, Orom, Bikovo, jezdo Sent, jez Novohorahova, Mameš, Đurđova, Zožablju, znači zo šitskih mestov prišli konjare, znači ljubja pristu na Keresturski hipodrom, poći mame dost dobru drašku, široku drašku, ljubja tu prist da še obehuju. Dlužina obehovanja konjog bula 1700 meteri, a za dvozaprahni koči 2140 meteri. Draški na hipodromeše posle každog obehovanja poljevali z vodu. Draška še pirska, pretože pre bezpečnost vozačov, znači da ne bude prahu, da še vidza i znači pirska še i vecka še rovna, da i vozače da vidza še medzi sobu, bo keď je z prahu vecka može prist do incidentov, takže a preto to i hitna pomoc tu, takže u slučaju keď će da co desi, oni tu da intervenišu. Obehovanja nadpatrali sudijove, a među njima i međunarodni sudija u tim sportu Petar Pušin. Zadatak jednog sudije na ovakvim trkama je da ocenjuje ispravnost kasa, da ocenjuje kako se zove tačnost u samoj trci, greške, da ukaže na greške. To ti konje, znači to registrovani konji u Savezu Srbiji kasačkog sporta, a već kad máme tu i znači u sklopu i bude ocenjovanje fijakerov, znači paradni zaprahi. Pa najčešće greške konji prave znači nečist kas ili galop. To je jer kas je jedna posebna vrsta konjskog hoda gde konj unakrsno stavlja noge. Ljubitelje konjog z Ruskog Kerestura varjaže Janko Plančak medzi peršima trimal konji u tim mese i prenjesol i na drugih ljubov u tej životinji. Jeho konj predstavljal konjicki klub Rusin i u peršim obehovanju postignuo krasni rezultati i visoku poziciju. Treće mesto osvojila, a skočil bi na tim boku. Da nije skočil, verovatno bi bil perši. Povedio Habel Van Bars, calu grupu, evo, mali peh, a veljo košta. A Vona? A Vona isto mi coška cahala Bars nabok, takže do plasmanu ani ne prišla ona. A Bars mi cahala nabok, na jednim vremenju sam ju honil, vam to Bars teško vožic, ali evo tak i sodarovina, tak muši buc. Jak rihtace konja za takvu jednu fajtu obehovanja? A jak, to še trenira, každý deň muša buď u treningu. Tu mi, evo, s njima, dobre dok nije moglo tu, išli sme po Diljovoh, ali obavezno 2 hodiny pošvecujeme tomu. To muši buď 2 hodiny za trening, keď človek se trenira tak, jak treba. Ljubitelje konjickog sporta ne zabuli peršovo predsjedatelja konjickog klubu Rusin. On porjadnje provadio obehovanja, da sme mali na hodu i s njim popripovedati.
Председатель som bol od samého snovania kluba. Keď me dobre zdohaduje, teraz už ešte moje pamätanie, tá vecka to bolo 12 roky som bol jak predsedateľ. Za to 12 roky mojho predsedateľovana organizovaný klub, napravená to tá staza, to tá tribína i šicok hipodrom skoro tak, jak i Dneška vypatra. Môže byť nie tak baš vypatra, ale Dneška naiste je točný. Ale uglavnom to boli naše počátky toho sportu tu u Keresture i za toto moje predsjednikovanje tak da navolam boli otrimani i perši i išće plus 12 konjickih obehovanja i išće da skelo takmičenja, ne znam točnu teraz brojku, paradnih za Prahoh. Znači, za to 12 roky sme všetko počali i spravili dajaký 15 ukupno do tih manifestacije, co še dotika tih konjah. Već treći put sam došao ovdje u Ruski Krustur, pošto imam puno kolege poznatnika i oni su me zamolili ovako, pošto su revijalne trke, da komentarišem ove kasačke trke, pošto se poznajemo, a dosta dobro poznajem i ove konjare i ime, pošto i kod nas u Čantaviru godišnje 3 puta ima isto taka kasačka trka i ja tamo komentarišem na oba dva jezika, skoro na isto vrijeme, i na mađarskom i na srpskom, ali ovdje kako uspe. Medzi obehovanjami patrače mogli provadziti defile paradnih zaprav, že za najkrašu vybrana zapraha Joakima Čizmara z Ozruskого Kerestura. Konji ljubim, odavno ljubim konji i až da povem, konji, dugo sam njih mogel trimat, bol sam zapošljen i teraz sam, nek da povem, vecenji robim svoju robotu doma i tak, i trimam statku, trimam šicko, trimam i konji, uopšte mi nije češko i ljubim konji trimat. Došao sam do pravih konjog, teraz to momentalno i takže evo to šitsko to. Že Kerestur má hipodrom. Bardzo dobre i treba da se otrimuje i da se preši više. Ja bat ljubila konji. Ja unučku privedla tada i ona ljubi konji, už se i žela na konju. Ljubim konji, imao sam konji dok sam ne kupil traktor, a teraz ne možem na traktoru i na konjah. Донедавна я тримав коні сам вдома, але з часом сам не мог при роботу, обов'язки, а коня кичені гоні, він припадав. Конь муші кожен день їсти. Так же сам одустав, предав сам. Але то ми любим, укревим. Коня тримати і авто, то не істе отримування. Коня і рано, і вечір, і пізно, мушиш войти до хліва, то briga, to njenim tak ide. A je duzok sojevo roblja. Suj roblja i jak da ne pridzeme vidjeti kad sme ljemu brazdi s konjmi vyrosli. Говориться, були все у хліве ставно. То велика робота коло коня? Šat perše macače jak varjali nakarmit rano i večer i podkova, bome, šavljaše ljem s konjmi sam moral. Bome, i to na troch konjoh, kad sam moral, to kad sam holdi pouzoral keljo, to trebalo pešo hoditi po ranjini ili po brazdi. A evo, zdravlje me služite, išće sam tu. Vyrosol som s konjami, ljubim konji, ali som nigde nemal prilike so s njima robiť zato, že som už mladšia generácia, jak baš ljubo to mi sušedstvo u Keresture, ale je to tradícia, ktorú vredzi otrimovať toto sportské društvo, ktoré žije u Keresture, na naše zadovoljstvo, jak da poviem, tvori i pestuje. Veľa to košta ľuďoch, toto otrimovanie, bo to neška za mladých. Nie češka, ale odvičateľné. Ja? Takže, evo, ľubím privez unuka, jednoho, druhého, ktorý už pošlo do Kanady. Tak prizeme tu, šezdizeme tu, da kedy bola pažica švínska, sme ju volali. To nie bolo len dikici. Voda. Neška, keď my tu prizeme, také krásne vidíme, dúfam, že to naša uspomena na starosť i za lepšie, ktoré všetkým žadáme i ne otrimujú tú tradíciu i evo, teľo, keľo možno. Ti ljubiš konji, ljubiš sluhati pripovedki, co džido bio? A kad sam pomalo ljubila sam sluhati, jak mi džido bešeduje pripovedki, a ljubim konje. Pobjedniki u obehovanju dostali pohar i penježnu nagradu, a druge, treće i štvrte mesto penježni nagradi. Najmladši imali na hodu šedlac po nijoh i povođiše na koču.
Obehovanje organizovao Konjički klub Rusin pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i ljesarstvo, a pomogli i rižni sponzore. Gledate Paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica. Atletičarki Tatjana Jelača i Ivana Španović prijemno nje spodzivali na evropski peršenstve, kotre otrimane u Cirihu z osvojevanjem stribernih medaljoh. Na to sposob išče raz še potvrzelo, že Serbija sportska država i že pomali pojedinječni sporti preberaju uspihi od ekipnih. Na počatku tižnja naših atletičaroh prijali i premijer Srbije Aleksandar Vučić, a medalju, kotra osvojena u disciplini skakanja do daljeka, pridjesla i do Novog Sadu, gdje organizovani prijem u predsjedatelja vladi Vojvodini Bojana Pajtića. Uspjela sam da dođem do 6,80, mogli sam i više, to sam i pokazala, ali eto, nisam ni dovoljno rizikovala, to je jedino što sebi zameram, ali na kraju krajeva moja prva evropska medalja i moram biti zadovoljna. Nezavisno od boje medalje koju Ivana Španović osvoji, ona je naše zlato i ona je velika inspiracija za sve mlade ljude, za odrasle, ona je inspiracija za one koji treba da se u budućnosti bave sportom. Mi smo kao pokrajinska vlada pre 2,5 godine rekonstruisali jednu od hala u Novom Sadu i Novi Sad i Vojvodina danas imaju bolje uslove za bavljanje atletikom nego bilo koji drugi deo bivše Jugoslavije. Že atletika jeden z popularnejših sportov medzi najmlačima u Vojvodini ukazalo i peršenstvo Vojvodini za starših juniorov i starših pionirov, kotre otrimane stredu u Novim Sadze. Najljepši zmahatelji u tej konkurenciji ukazali, že su na dobrej drahi, že bi od Daskeljo Roki i Voni Srbiji prinjesli da jednu medalju. Taka sportska manifestacija nje mogla prejsť bez atletičarov z ruskog kerestura. Ivan Budinski še zmahal u rucanju kulji i kopiji, a Darjan Belag u obehovanju na 100 i 300 meteri. Už po tradiciji, obidvome še domu braceli z medaljami. Na tem takmičenju sem še zmagal v dvoch disciplinah. Perša bila rucanje v kuli. Rucanje kuli, to je moja disciplina i zašel sam perše mesto. Konkurencija bila mocna, ali trenirao sam celo ljeto i zadovoljni sam dozo s mojim uspjehom. A to što dotika rucanja kopiji, zadovoljni sam. Pošto sam je trenirao celo ljeto, isto jak i kopije, bo to kopiji. Bo nje máme dobri uslovija i imam jednu kopiju. I pa dobro, drugi sam bol, zadovoljni. Zmal som še v dvoch disciplínoch na 100 i 300 meteri. Nebolo mocnej konkurenciji. Inšak treniral som celé ljeto i bar su zadovoljni. Jedino rezultat sam mal tako slabše, ali dobro. Co što dotika tvoje budućnosti, ti teraz zakončal 8. klasu u Keresture, co dalje? Štrednju idem do Novog Sadu, sam upisal i do kraja roka budem trenirati za Rusina, već sljedujućeg roka za Vojvodinu. Zadovoljno si pre toto všetko? Hej, bar som šťastlivý za to všetko. Keresturski atletičare nje odpočivaju, poneže už na pijatok še otrima otvorene peršenstvo u Novim Sadze, gdje Keresturci očekuju veće medalje.